me can will be a coffer, doom so the bedjale no, at the Bepamono, the anum for be 8 years no. Omumpo do ma mo ho so mo no ma bi won trom. So le ka kire wo mo say, ntompo no betwa. Una bi pia mo che metrase. E minimo me no mo nenam, de entro de, omo timi hihye ne sai foro no mo de aba. Na me ka che mo so mo boa. Mo ni bibi papa bia ma asantema. NDC aba. Ye mpa mo so mo nko. Me kan ya mo antie na mo kate so ne kobusa say, blog do do say na mo timi to mpo fo mo. E ye entro ba bia, ye betin tesko kwa kire aban no, ye ne ya ban ne ye beti a kire no. Mo dia kagu na bi na nko fa ba. Wo say mra ni mo ye den. Plastic chair, crampo na de besi wo fie ne wa mo ho ban ya. Ba beje. Se fie akonya crampo na NDC ye beje. Mambofo no be say wo man na, omo mfata, wo say akonya bia yeje. The police were invitation bi ya afanya omara kenya number 1. Chairman Bugano ye 2, JFK ye number 3. Obi anfi wo mo no. Omo ko be NDC party office sit in the banners and in the posters. To omo na kofa asanto kwa ne ba. Okay, so wa bo police ni asum Ghana anko ba bia. Ti wo se ye chi afanyo. Ye chi JFK. Chairman Buga. O Chairman Buga so wo ye ade papa ne wo ne. O si jai de mo ye no ye mpe ada so ye. Se nkwade ne session ni ase. Next time no ade suama no. When MPP for leaders ni na mo behind hotels ne ma dey die. Se ono na de janum no worker from na to Cape. MPP for timi chata. Tell say o nyina mo han. To mo anya wanwa. Se Chairman Buga so mo do mo gas ni ne kogu mo na anya wanwa asane so. Ta no mo ye mo efro mo take away. Abusu aha ye mo hwe TV sisi ababia egina eye Kumasi Cultural Center. Ene Kumawood for ebeye meeting said the Mwankasa Matete wa Ghana said the regional minister Dr. Frank Amakohene afato no say Kumawood ekote kodae no o san pese man back nenne committee no ebeye meeting eku a o mate eye Kumawood Film Association no o beye meeting na o ma chechire o madwen ene ade a o mo de ba on board ebebo Kumawood asan back na o hwe mensa bekum so a me boss anamon na ye babe twetwen komo afa komo amudi no inside ene de ekoso ewo Ghana fana nyina sa won subscribe ya na obomoden a subscribe na wa share video no so na wa leave comment comment section ase onso akwaba yeah ma hu afilio meso sa me hu wa na me sani age because Ghana for show pa omo show omo se obo adwumaden ana me nim se mpanimfo nyina so show no adwuma pa se de oye because say Crofo market and I'm more soon to me a timid appear mobi and say, adwuma ekoso ho enti no ya befa sa akonya we so na yakosa wia ne yakwa yi sawia so adwuma din a NDC aban ama ono ane doba Dr. Frank Amakohene ya kwa befa so obebie sawia hospital ane afali military hospital chese adwuma egu omo so na papa na de ne ho asi wo no eno ase mpo omo clinic room be ado a regional minister wodo anu ani hu ya na in fact no ma filia ma say enye doctor nko an oyo wosan yekuani otwimo wa nyina de otwimo wa de do wosan ni ma do so sika mu so sai de esa do wosan penti chese wa ma wo bia hu say sa wo ya regional minister what say ya nia wo so so kun wo ye adwuma fabo a wo man wa enti say nyame ba John Dramani mama maka me say okwatra che no ohu de na opeso woye ana ade a opeso woye no obeya ma Ghana nyina obia etuwa no wani age na utruma ye wo desa wo ye Ghana ni enti onso sa no ma na ama NDC aye krabehwe okay me na ma na ma aye popular say me NDC ni me na ma no makunko da bia me na ma wonso makunko because in NDC no waye because mpanimfo no omudi anim no sabi yes enyambo ne na befra nyanku no kakra bi na omo wa semeduru wa ye beka omo befra ku na omo ha adwembeti ye ka NDC party general na jaja ya minshira mo ene anamo mu ba ye Kumawood mu ba ye meeting utie de mpanyimfo ka person Kumawood be san back na ye say obi a time ehwe no osiri na nkomo e course no utimi se Kumawood be san back te se de no mo kana na ebeba ma na bro so wo hwe enkomo na course wo na ene opepa na mpanimfo chairman na Ashanti regional minister Adenema wane secretary Awuchi ene board members na yani ankase ekoto abayi wo mo na omadwen kire ne omususu ye mo na chese ebetimi Kumawood na saba abegina ne naso wo Ghana because ade we da ye papa nyame ba John Dramani mama na koma so se wo be ya amaye ena mpa so no ye ba ye no eye yani aye nua be ma Dr. Frank Amakohene ono so da na koma so a watimi
article bi esi wonu ma omo di sa adwuma di we se ye be ya ma kuma wood na sa aba back no meka se nyame nhira NDC fo nyina se sa opepa omo nya omo so mbabo ama industry ni ya sa apija no de nyame nhira omo nyina sa na meka. Okay, na chairman kasa no o kire say ase tete no na mu twa movie na mu de to CD so isi na de be na mpemfo de gu akwam isi na mu twa movies pen drive so na tete de na mu hefa na mu de ko one thing ne say omo di nkomo so adwene ko so a okay wa say kuma wood for afeni ye betwa movie be ko Netflix ane ada social media platforms okay. So ebe generate skadiama industry no okay you see our Netflix your different channels o moton senior enti eno no omodi ho adwuma toto no ma se ye besa nya de Ghana yeso ye betimi aton ye sini ye den ewo ho okay na afi so ye be pay investors no ma babua na o so story bi obehwe eye kama basika 70 no muntimi ntwa na se ne wo se ye den ye twa no because camera papa na de betwa no buso so kwa ya de yese nti no mo babua ama ye sa equipment ni nyina okay na omo aboa ye asiki so sponsorship ni ade ade aboa industry no se ne be ya wo pese wo koye adwuma ye hwe budget ni ebenya ama ebia nsi ho ketekete bi ne ye de be de ye de be se ho no wa ye adwuma na wo ye wi adwuma ne ye ne yankasa asaje ni ye pushi adwuma ne aton adwuma ne ate ye sika no ate nsi ho na de aka ne ye de eya wo dia enti omo toto no ma bebre se de be ma actor artist bia ho beto no na be ma sini twa no so akona ni because obi otwa sini no wada sole bia na dwe nyina na se wo create bibi okay but so wo create wie no anya ho akade na wontimi nye enti mpanifo no yayi wo no madwene mu do ena o ma yesini dwuma no so ayede ache nti omu ni mu to omo toto no ma se ne be ya bibia be ye pepe no mo de akoto Dr. Frank Amako hinanim no no so ne papa nyame ba John Dramani Mahama atranse esuso okay ye we de boa industry na ebetumi agro industry nti yenya ni sei okay na o matimi aye ne kama okay uye kuma wood isi ano mistakes e kuma wood na woni eje na kuma wood this time ohia because ukwa Accra you was as national theater pen e wo ho no kuma se die na wo ha mo behia te se na theater na se den die na wo so bitima ka kira kuma se ye wo culture center okay wo se yesi your friends say theater akese e wo anye kuma se nko other regions nya ye hia theaters wo okay se ne be ya se ye movie ni premier mpa ubetimi akoba bia akọ premier ama nkofo aba behwe ansa ni wie mpa ye de ato other platforms so ama na yede akọ okay because Kumasi here theater ye papa nya me ba John Dramani Mama oba ba akọ bi na okọ ye no ena oye na adwen so oba boa me ye theater but esan say na omo toto na omo anwie me ka ho bi ye kofa dum so de bedwale no ade be pamo no ani ye ntimi ansi nti ya no mfo bedi 8 years no omo podo omo amo ho wa okay me kai say omo betra culture center fa unso omo no ma bi won trom omo fa mpanifo bi so omo de 3 months besi na me wo bi na wo me sole ka kire omo say ni pie free then because nkontompo no betwa upie ye na me pie omo che me trance so wo say entro no mu say minimum omo me na omo nenam nti na omo de entro de omo timi hihye ne sai foro na omo de aba wow nti me ye say me pie ena me ami nia abro mo ma ntwe ama ma anye de mpie because minim say aso mo ka mo say we banga ama yesika bi on be hihye theater na te say ye be hihye eni ade na mo konya those time Ashanti regional minister betra mo bi na omo yiro omo hihye ntro no de ye den na de be so industry for but me de ho na me ka chom say omo boa omo ni bibi papa bi ama Asante man because obi bibi papa ma Asante man ye NDC aban okay omo na be on be boa ye nti ye nyina ye nye adwen say ye mpam omo so omo nko me kan ya omo ntie na omo kokate so ni ade ene kobusa say blog do do say na omo timeto mpo form ye ntro okay nti sa party ni nye party e wo say ye tie omo anu ana omo gina ba bi kasampa ye tie omo ba nya me ba John Dramani Mahama bae na ye film village no hia no nti
wama Asante Regional Minister to one among. I was seeing your film village. You saw a theatre no, Omugu so ya and so on to 3 years. Me theatre, and a new Kumasunko, and a Ghana. Other regions, no. I was so much me ye be baby, a sunny bear, ye industry ni peja, baby abo could be a whole industry no so. So what I say. This by Papa say yaba, I was seeing ya dem pie bo, and GDN. Eta abai nechi na de wo ye bia no ntimi nye de emfa ne ntoma pa emfura so what I say nti metimi aka say nyame ba John Dramani mama nyame nhira o man kwatenti ade efa ne yale yin mfiri ho Dr. Frank Amo akohene nyame nhira o man kwatenti ade efa ne musuo yale esan onyin mfiri ho na mutimi anya de mo pesa mo ye ema Ghana industry ni swale no ensa nyina so bi okay anamona ye ne din ko ansa na be ko no we de wo say me na me ba fi kura ba ma share on the was bisa wo akwatia ba election ye koyi ebe de si a ndi mafa maje sit na fi o nsem oh e pa ni nyon wa say plastic chair e krampo na odi besi wo fie ne wa mbọ ho ban a ye ba ba campaign ba ba je say ye ba election ba kwekwe na okofodua say enese mini team na kasa say we say ye sha ase ye kọ ho nta na ye kọ house to house campaign MPB jina say yeto aba na say NDC din kunima enyankopon ya adoma ba resign new grabbing enti ye ntwen ma na resign pansa ye be start campaign wo ti ansa na resign no na che say ye adwuma no because say fi akonya krompo na NDC ye beje because ye hwa amambofo no be say wo man na omo mfata say on betra akonya so enti no awasa akonya bia yeje okay na yetimi hihya wo man no na wo man ne ye krabehwe na da chinchiri ma no esunya ahotoso bi say aban bi ba ye no ye oman ni ye nti ye say ye boa ye ho say ye beko ye kwa akoye campaign new dwabe campaign ye kwa kasa a kire o mo say ne be aban election na ye kwa akoye no e be kama ye be ji akonya na kama ye akwatia by election say azoka ne boys ekobo ye chairman Buga say hwan Buga yes and as you see after markings e de nsema betudwa say I was say police invite azoka and no yes sir say police were invitation bi ya afa nyoma Kenya number 1 okay ana chairman Buga no ye 2 ana omo general secretary na ne di JFK number 3 JFK ni afa nyoma Ken se yeto aba yenko obi ayi so nkonkotete ne office nkontete ne banners ne posters okay anopa ne start about na ana omo sha ase so omo nante etete NDC posters ewa kwatia ho ana omo ye ya obi anfi omo no esan say adwen papa ni omo trimu a na omo pese omo ye ma ye no eto akotiafo nti no omo ko be NDC party office kwa akotete ho so de na ehefa na Ghana mrem no wọ́n say NDC ni abo MPP party office akwatete wo poster da ebi ni ho na omo the boys say omo bodyguard me de menka say omo metro omo say omo bodyguard omo na omo na naye ti omo na kofa asanto kwane ba nti azoka anya boni mu azoka kire say tam omo te say akwatete ye party banners ne poster no eno omo de mirika ba omo ba na omo ko eno wase say anke ye beto afanyo a say one boys ne etete ye party posters ni ade anka ba now ye beko ba election wo omukrum because wo ye lawyer wo say MP wo say da ekuo bia no enti no wo okay so abo police ni asum Ghana anko ba bia afenyo market hwe police ni asum ye nyina hwe bia wo social media anko ba bia enti nadwe ne say wo de mra no Ghana mra ni nyina ye ne de enti de ope ene obeye nti no kwatete ye party posters ya obi anya ne hwe but me hunu say Ghana mra no pomu ofo odu ba bia ye betin tesko kwa akere aban no ye ne ya aban ne ye beti akere no say wo say mra no mu ye den say adenti no bitimi bo obi party office e kwatete ho posters na senka okwoe na party fo no ho a enka di asam no kofa baaye kenya moja kagu na bi na kofa ba because party ni ne ntwe ma say be yes ade no enti di asam na ede beba ti o se ye chi afanyo ni ye chi JFK chairman Buga na wo chairman Buga so no wo ye ade papa ne wo ne wo si jai de mo ye no ye mpe
now that's so yeah on san kwade ne session ni ase next time no ya adisuama no ono okwatena interview a wo ye interview a TV3 for omobusa no question obo TV3 for Mike to chino chese ase atuturu asem no omakwhye kokom na so mosuo so ma ye den da bia ade omba ye ade moja ebegu fom nko ano moye de omoye na sebi NDC party ni so wo ye tuyefo ye mpanimfo ane ye kasa se ade efre no oyoni entokwa ne ade enye emwaye ye nwene se ne ye be ye oman ni ye nti on say so already at this time NDC ni bia ni wabawu ni say wono obi mpoko unya because mpanimfo no atuyefo ene yetie no akomapam ene ya me badjo ndramani mama na odi anim no ompesa basabasa yo hweye papa obi ti say Julius Debra papa ne da form say ku unya na no asempo na ade akogina baabi hweye papa say edu nkatia nti omo kasa kire ye ma ye de ye fa NDC whole party na da honom no me wuni say nyame na nkasa na asoma na abofo ama abefo mo NDC party no ene omodi bebu Ghana man abofo nko na aso abofo nko NDC party mama aso abofo nko omo na eba bebu o man ene na na Nebukadnezar asefo ni bia wow na moko Akwatia by election by chairman Buga so be interview o kire say honom ko na MPP for leaders ni na moko hide hotels ne mako de die ni ade ade tin omantima we na Akwatia by election waka omo eno kwesa no se ono na daje num no waka obo de won say asene tama yakoya asene by election from na to Cape MPP for timi chata hotel se o nyina omo han ni nyina yakwa ba bi ebeda bi ombe yi na omo gu abontre sa hotel na omo je bisa sa die na omo ye omo so omo ye mpreko se nkoko obi nim omo me ya ba bi na Cape ni konya hotel dai ti free Cape ne ya ba asene ba ye adwuma ti omo nya wanwa se we so omo kwaji hotel ye koye ye kwase koye adwuma ye konform ni nipa kokasa ye that student mattresses so ne ade hotel ni nyina na omo age unya ba bi na nti no sachema Buga so omo do omo gas ni ne kogu mu ane nya wanwa sa asene so sa na omo ye omo e from take away do omo nim ye nti omo di take away ne call Akwatia ana omo di take away ne call nti no omo ko di take away ni nti no omo ntimi anya campaign no omo adwe nyina ko take away no omo ko di ne so so what I say nti na ma omo hwe ye no nti next time se by election beto ho a omo susu emfa take away enko se ye to aduane kakra de kwa akodi so what I say ho ye by election nko didi ho nti take away no omo susu enya sada bi ombawe take away ne so omo jaya ebeboa omo ebema ombe omari baba ombe focus na obi aye koye by election adenti na wo so mo de emma ko de hotels ni ade se na me kire se wo nkran no ne yere wo nti so mu tu kwan se omo de take away na eko se omo mbe di ade na abrabo ombo ye no Akwatia by election na ye koye no ye mfamfiri a ne tie de chairman Buga ka no wo se hotels na omo gigi na oba wanya ba bia na omo de man na ne omo ko de da wo nti na kire se JFK waka ho di take away call afanyo waka ho di take away call na che say omo ayi organizer na bi ono so na che say take away ni kase mpo na bi na de call yo nti omo man koye ba election no omo ko di take away eno omo ko di ye ewo ho nti ye de confirm say koye adwuma chama Buga ho anko o mebie na no nka ni fat ewo ha chama Buga na eka did you can also gina so aka na me gina so ka so maji hotels na na omde take away na kogum nti JFK so de anka me say bia o yere na hokọ minim so de take away call na minim say ayi afanyo o yere o de bia ka wa hye no so de take away call na bi o de organizer de bi on na organize take away ne de call chama Buga de asamba mo na sam no kan metia me hopo sam si we de asa asone de no omoje from na to Cape hotel you know omo rent omo rent nje ya de omo taya na because chama Buga kan de na che say take away ne de everywhere you go MTN omo de ko na after Akwatia by election omo say MPP candidate na say o na ontimi constituency because of campaign na Neskumi
Wewu ejame menti wa no ankasa no no oje ne hutum se wonya enti no okogina stage so abambu asem kwa no oka ena na eskumuni se nipa yi doso ena hwede odi ejame ti no ankasa nim se wonya enti ye kɔ house to house ni ade ye kɔ nkurase ni ade ye nam ye nua bre ni omo kasa no gina Africa camera se ne so ena na eskumi wa wonim se adihwe no ma ade ejame hwe nipa dodo egu anyina ena eskumi ewu ho asem kwa na no na meso ate na wa mpo so oye campaign ma so te se bebo eya yalesa se me se mu edu aso se me nante but man ko gina ba bia nka se me ye campaign ama me so ayede ate me pese me party ni wini na asoro abofo no mudi NDC anim no mo ye akwati aye ye ko se mpuntuo ni ana ntro ni de he na mo pe ti ye kire o mo mpuntuo no ana ntrofo no so ko kire ntro na akwati afo hu se o mo pe mpuntuo na ntro de bi o mo mpe sa na ekoye after akwati by election lawyer so grant interview kire se poster na MPP candidate no the campaign ne born or the NSKumi picture be bohono na say already no almost sympathy vote and samai so no yemfa samai nkope sympathy vote okay on say sebi NSKumi onya ne ba bi koye no yensie no but say ukoye party poster yemfa samai nkotale so because wonya ewuko nti saad no mo ye na atu na mementi ase okay samutimi ko fa obi awu ede ne tale obi onwu ye enchen na che se wono no onche no no so be kwa ana mo ma dwene mu no de mo ye no okọ no oflewo ya mana akobi ana enche bi ono so bewu enye se me bewu ma no na de mo ye no sa na me hu no okay se obi a wo pray se obaji seat na mo sa de sama picture ekoto ni nchen yeah, yen check date no obi age because the omo ye na ehu me to me no the ehu ma me because me anka meka ya me nyansta ne why say mo ye me poster na mo de obi awu so better element say bi onu kwa na me say okoye no the next year me ana the omo ye na se che no as the next owu ni ye ono okay they say na when we ni the next owu ni ye ono a by election ni ho mokune keke okay anamo we dey ya kasa bebre me kasa ma anamo akasa de ya nche because odon NDC party no asoro abofu ne wom NDC di asoro abofu ne wom ye be kan na ya papa ne nyame ba John Dramani Mahama nyame ba dada nyame ba chese use wo NDC mo ya proud wona ma za na wona kuma sai ya unsuro mi so sai kuma si nyina sai penti green ontu sa kuma sa penti green you tu nyina o pe party be yan kanokre you tu nyina sai nyina ya ba John nyame ba John Dramani Mahama say onye Ghana na Ghana emfa ntuma pa mfra asoro abofo mu soro abofo ba ko ne de soro abofo modi ne nche Juliet Debla na open that say so no oda ku nyame na hye da yi ni ma ye ya papa Julius Debla nyame na yi ni ma wo ya soro abofo ankasa na hwe obi ti say fifi kote je o che say wunya no ho asempo no aka soro abofo fifi kote na ya soro abofo Michael de say dunkatia sa soro abofo Michael say dunkatia ono de je say wo ka asem no anka ni obi yi wa no bet na kuma so de fita na regional minister so ono soro abofo Rafael soro abofo Rafael no na Rafael no oye de me do yo wo pa adwuma so nyame mo obi adwuma no odi ne mpo se jama me nkoye no odi mulika na okwa akoye okay nti soro abofo Rafael no okay soro abofo Rafael ana mo ebe ko na sembe na okache regional minister Dr. Frank Amoakohene and the president of Ghana John Dramani Mahama sembe na okache dem the medical kan say Rade Nshira wo mu nyina okay NDC ko no entire family na NDC nyina se nyankopon e ka o makoma na o maje Ghana so mo be ye ni ye okay Rade mo mo sa ye koduro honhom no na obi biala wo NDC mo bia Rade ma ne nyini che ade ye yale ye yi firi ho
owo ye yi firi ho ye ya maninya ye yi firi ho no na omoma NDC nye krabehwe na mesre mebra Dr. Frank Amakohena se emani ntie nipa no na social media na owo no ya no fo no mo kan wasem ni isua se ne oba form ne Ghana ni bia kasa no no mu nim afi mu isua nti jealousy no edo so nti no omutu mfuturo gum eya onsisi na so wonte na ne nepa na wo ye aboa santeman no onkoso nye ne saa na nyame so bema na yokodro honhom ama na ye akwa akodru nyame nsira no ye da se anamon ena otene kana ha eye Monhwe TV ene ena o share video bo moden na subscribe na leave comment the best share the proper time bye bye.